Ji bernameyekê de dem baş temaşevanan hêca em bernameyek nû pêşberî wene. Belê em li bajarê Mêrdînê ne îro min bernameyekî gelekî cuda derkevin pêşberî ve karê ku îro me bikin karê dagkirinê ye li ev kar çawa ye tiştekî hunerekî çawa ye bi rastî ez jî nizanim careyekê em ê karekî wisa derkevin pêşberî ve ez adim amade me gel ku hûn jî amade bin kerem kin em dest pê bikin. Bê temaşevan necam ketin nav karga hunereya dagkirinê bi rastî îro me hevzûra hinekî servî karê mijûl bibin hinekî serî biaxivin û kedekî bidin navê kargehê de li cem me jî kekî Selîm heye lê serî te ez bijim merheba ji te re. Merhaba Serçam. Xêr hatî bername we Sağ bername û û ji bo mêvaniya te jî em gelekî spas dikim. Niha hinekî em te naz bikin kekê Selîm îro em ê li vir çi bikin tu li vir çi dikî hinekî tu dikarî behsa xwe ji me re bikî piştî wê jî em ê hinekî behsa kar bikin. Silav û rêj we tevavê temamê temaşevana rê. Berê ez dixwazim ez navê vî hunerê me bê çî ez dixwazim ez wê bi we temaşevana fam bikim navê wî dagkirin e. Belê. Dagkirin jî di eslê xwe de bi Kurdiyê 3 sal berê pîrekek li Mêrdîn hat cemê wê ji min gotî got kalkê me vî îşa berê dikir. Hebikî me sewal mewal çêkirin min got ka kalkê te çawa dikir vî îşa. Wê got kalkê me şûjinê li hêfayê doşeka dixist nav êgir û bi wê çê dikir. Ez gerşim wê astê jî. A duwa a herî ji mir pir balkêşê kalkê me pîrkê me wexta me nebaşî dikir me em ê bêjin me mizirî dikir. Divê zê dağ bikim. Tilîka xwe ji min dehjandin digot bin ez ê we dağ bikim. Rast e. Em ê te dağ bikim. Ji ber îşe digosin ez ê we dağ Te dağ bikim. bikim çavê xwe li bin ev dixistin digot ez ê te dağ bikim. Ha. Dağkirin çi? Dağkirin li ser texta bi şiklê agir wêne û nivîsandin û tiştek çêdibin ne şewatê yani ha. Ne şewatê. Naşewtîne ew germayê û agir şekil dide. Dext. Na yani wê dağ dike îzê li ser wê dihêle. Naşewtîne. Burası tiştekî ecêb e. Erê ha em îja wexta li ser zimanê Kurdî wexta em tişkî dibêjin şewat ayrî dağkirin ayrî. Yani mesela Türk jê dibêjin yakma ne yakma yani eve. Yakma şewatê dağkirin ne şewatê belê. Dağkirin ne şewatê. Şewat ayrî dağkirin ayrî. Şewat agir pê dikeve rivênî pê dikeve bi hewa dikeve ama dağkirin ne wanî. Dağkirin til ser textêk pê dişewilê ti wê nexşa li ser wî dihêle. Ti naşewitîne. Rast ew nexş li wir dimîne. Li wir dimîne. Na îro em ê çi bikin kekê Selîm mesela şixulekî çawa li vir dikî tu kedekî çawa dî di nav vî karê de karekî ecêb e ji bi rastî û zêde nemaye jî ez bawerim li Mêrdînê çend kes çê dikin an jî li Kurdistanê çend kesin ez bi rastî nizanim lê gelekî kêm e. Di serî de em çi dikin tu dikarî wî jî bêjî û em dest pê bikin. Tamam serçava. Ana ev textê me yê mi viya birî cem xerata me li gor xwe qusandiyê. Tabî di navana de hinek jê nebaşin wek van dirana cêk nebaş dikevin ez wana bikarnînim wana rê xwe şik heyî ez wana bikartînim. Belê. Îja wexta tu bixwazî pê em karin bê çawa dest pê dikin bêjî bêjin. Tu niha çawa wî wêneyê dixî serî? Ha heger wexta suretê insana bin yani bêjim em bên portre bin suret bin ez wana kopyayê ser vir dikim. Çawa? Ez kopyayê ser vir dikim. Wek gana me destpêkê jî dê te got em ê suretê Belê. Birêz Tahîr Elçî Belê. ez serê xwe li ber wî ditewînim ew jî kê ew jî yanî ez ji bo Mirovekî gelekî rastî jî hêja bû. hêja bû. Ev beşawelî vî textê xwe me hazir kir. Me vî sureta derxist li cem bi şoxulê teknîkî. Em îja bi vêya em îja li ser wê wanî ez wê sebitînim yani ez wê li ser wê sağlam dikim.
السالي باللفظة قد بيجن كاغتا كوبيا اج بنخوات السروي خدكي انا اجا للسروي از في صورتي درباسي سروي تختي بكم اف صورتا جاز درباس سروي بكم اجا زي بينوس درباسي سروي بكم تو سردا او دكينا سردا تيب دستا خيز بكينها يعني اجا انا زي فرخيز بكم والمو خدر خيز ام داس بي بكم تماشاوان نجا امیرو کارکی گلکی جدا درکتم پیش بروی براستی وی کاری ازانم اون جوه من گلک جوه جاره یکم ملکت بیسن کار داغ کرنه اماتن کارگا کی سلیم ev karga hejil merdin el ve dere demaku wene ki anji keseki navdar were şora buxaze wene ki çeket serdal ve dere beşenü hene de beşa yekem da ev fotoğrafte fotokopi kirin pişti ku fotokopi de be liser ev taxte kujarat ben dare spindare hatiye çekirin luwe dere te kopya kirin le ve ku ez bejim ev qas esan ne nevrasti kareki judaye kedeki use ku hüner duxase jberuji ez zede neketim navkar li gorxo carna biji cerband Keki Selim naha ez bawarım qadiya ne olsa daha evkate eri işeme u penise eri peni işeme u penise qadiya kaja bana çidir kafe oldu meraelen kağıtte meraelen kopya koya bebinen meja kaçtı oldu. Desi horma Onu jbuk nişan ve çirkin. Yani di saji yani sadece penise ama az karım vejim دربی دایی yani. Yani me penuse dirbeyda le heş yani efte ne penuse yani. Yine penuse ica şavata ve inca sıb hayvan çağıras xalas. Yani hünera gring yani hüner em karım bejin dağkır ne daye yani. Dağkır ne daye. İca az van xatevi erivi serçavi porivi. Eri. Yani be penuse ul ser kağıt jmir lazım او قیاقاوی کدایی چاوی کوی بولاوی کدایی دوی کدایی و یا بکارانی جبه ایجاوی دواوی بولاوی بهدو و بونه ایجال سر تو اینجا صورت تماشد جانا دنری لبرتیه لبر من از قید کم تشتغل مجمع قید بو و یا جنا کانس از دیسات زیورم به پیشا چاوابو وریو چاواب و فانا لازمیشه گشی بزانه بونه بدر کبرورتی. حتی اخته de çıkandı yani dema tu kardaki dişki. No. Naşki nasıl? Sağlam o. Sorcina yani nova bahayalay. Beli tu nefis jihebe süreç jihebe çebet kare liser dağı bakıyor. İşte tani az benim sedi sahibi ki serveji ki kartinim ki mani ve dverd belki tiştek من ندی بیجا زوام کارتین مثلا وقت دردم چاوی تام چنه کلی چون خیلی نکی نیوجو مایه ایجا نیوجو از وانا چاوی چه بکم اوجا و در کوریا ویجه که ما بزوان چه بکم لسر گملگی وی خطن هنه وانا از ایجا بچه کرم بدم یعنی وانا ایجا تشتان نگی از برخو لیدکم لبنی ازویدک هینم ازوان خمر ریحه ویجا نها اف داخرن تگو چند رو دوم دکه اویا انجا خصب ایواری جینا لبنی دسم انجا خص خلاص درojda yani درجة يعني أف صورة كم yemezındır ve mesela yemezin hani mesela surete gibi çekirine hani kere pazar. Eko ki dakadan diye ya. Rivayi pazar hoca avi surete şamarani mezin pazar hoca xalas kiri. Pazar hoca. Yani eskarım vejim kemani 7000 çike maral saray. Şah meran gelek iş hot levandara te xustan çekirin. Meçteki çekir ama naxazım nişan budum. Nas از جبو چت خواه چیکنه که نبی از به نخوازم نشان بدم چیکرین خلاص کرنه از وی زنمه دست پی ده لکی توک me یا جوک یکی سانه امی ویژن شو خیز کرنم نباشه که کسی نه تباش بیه و مجیب تر هیه به هر کسی رهی از وی هم زنم یعنی ها تشتینجی قرآنه وی هنه
Ve Kur'an'a jî lazım era be'limi. Tamam em de dağı bakın. Em dağ bikin. Serê van mekînê minî kes pê dişegulim jevdû cûdan e. Çen hem makineye ne? Ez bi sê mekînat dişegulim. Se makine. Sere ve ili tuje. Sere ki tuşture. Bine. Wanî wexta gemlê nerin. Mesela ez vî seriya dora çava wan hundirê çava çê dikim. Ez bi viya cê ji viya pirtir çê dikim. Ez viya cê ez ê xeyalê bidmê, ez ê çîkê bidmê, el bi gor wê bi vê ayar dikim. Niye? Ew jî weka ortaya. Yani ez dikarim pê dara xwe Evet, bikim, dikarim wasa? pê bikim. Lazım yani em ê werbivêjin. Aslında dikarib yekî jî çê bikim vana. Gişa lebelê veya kes çê dikim wek em ê bivêjin bêtir profesyoneltî yani. Hüner dixîn avê yani. Nasıl? Hünekî hunera Zêdetir bu çetki derte hoy. zêdetir zûtir çê dibe û tiştekê dixwazim jî ez pê biçêkirin. Tamam em çekin. Çêkin. Ez vekim. Okey. Mikaçine ka tu çek ese temaşa bikim tişevi. Tamam. Yani ka Ana va vedra keleka Ji ku tespit ki ji ku derdest pê bikit pirsgirêk tineyî. Ev yaqa gelek ser xetan da herinos. Erê ana vedra zêvan erdû xeta çê bikim. Fam nakek vedra binê wê pênûslê derbas bûyî. Peki Selim, emre dahkirine çıkarsa yani emre gü heye mirov dikare bile 10 sal 20 sal Erê pirtire pirtire bi gelkî pirtire çingî van pênûsê van hunera gezer dixim ortê ez ser wê jî kê em bi lefza Tirkî dibên wernîk yani ez wê boyaxa şeffaf a vekirî lê dixim yani van wênê minî ku hûn hundirê kargeha min dibînin gişê wan ser wan wernîkirî vernike. wernîkê Emre resmat Emre reşte. nahêlê yani nahêl rutubet wê bişîne û wê dewam dikim. Çima mesela ev kar tenê rengek te de heye? Tineyê ne rengê yani renk Yani ev dahkirin eve ne olsa? dakirin ev e. Gele renk tun eve. Min Ez vara- vekim. Vekim. Yahu. Erê ana min pêşîr min got dakirin vay cêk min dakirî yani dîşa wexta temaşavanê me lê binerên vazê vir dağ bikim û zê destê xwe dînim ser naşewtînin destê min neşewtin. Deste naşevte. Ew nama deste xwe bidî sertelê deste bişewte. Wexta ki şewat baya wê bişewtiya destê me. Ha. Ad manevya ji çima dakirinê me li ser wê xeta xwe çêkir. Heta di lefza Tirkî de bi zimanê Tirkî de çîk jî sazbend li ser distirên wek dibe te qelbê min dağ kirî te vana Li ser henî dahkirine gelek tiştene birastî. herê hene vana. Ez va çê dikim? Çêkim çêkim. Bena yamın hediye edik hadi ya. Erê. Peki Selim. Yani mi dahkir le mi çava dahkir? Brazil destê tiştekî te pir xweş- acêb dahkir. Na destê te xweş Yani bû. emin şu wek cerbandinek bu, wek Evet, provayek bu. cerban, Temaşevan heja. Tiştekî xweş dernek lê yani wisa tiştek ku serêm de ji dîne birastî ji ber ku ez nizanim tiştekî wisa derket holê. Nayê ku te çêkir birastînekî em ser biaxivin. Erê rast Ez bawerim rojek de naxede wek te got. na rast rojkê de suretekî. nakeve. Lê hin derket holê em vê jî dikarin awsa nîşan bidin. Mesela
Demek nabınları hediye edi derket hole yani. Rost kare veje. Mevzan geri vayja sureti rahmeti yeri. Sureti rahmeti Tahir elçi derket hole hediye edi. Ev ya tu yeçer ro ser bxabti. Evya bi kemani yine drojet ne gerek azı ser bakım. Drojdin ser. Evet, drojdin ser. Rojijni rope mevda spekri. Evet. Drojanca khasırsı bakabıtım. Yine çerçeve vijiye. Yeme anayja. Emin naşo çerçeve ji beş amerdini çerçeve yeme çerçeve ji nişandı. Ve dakırın burası ji kare ki praçebe, kare ki cudaye. Sabır cerdi beji. Sabır havcı. Sabır gerek abi. İmzanabun hem sabır o lazım bujir vagma gozanabun. Yani bengaha ve ne gerek bu merhaba. Neyse. Ve ne çekirin bengaha ve gerek merhaba. Yani eğer ek bir boya geçerken az boya geçti şoğlum. Yani bir krizi, bir penüse geçti şoğlum. Bağveji ki cerdi benim sulu boya az boya şoğlum. Ama vana de gişevan uveyajı ki o vana yakın. Guarti. Mesela bir sureti rahmeti de renk teneyi. Çünkü veyad renk teneyi. Tu kher renk nadi işte kuşet ki nasıl? Renk الجنب teneyi. Emi dinav de henek havale mehne eg vişi jmij alimine. Ya ressamık jmi alimiye İstanbul khoşici şerike. Au dinav vi sureti de renk çava şerike ve ija Ama ev renk boya khedde nasıl? boya khedde. Ya boya ne? Yani makinayı teneyi. Ya makinayı teneyi. Veya bu boya geçirdik veya şin bu boya veya sor bu çike çedik. Yemez bu hatta çedik. Bel. Usta hem derbası beşe xudum dün. Hem derbası çarşava yapın. Ev rojekten nakede. Temaşavan nejaj. Beli hem derbası çarşava yapın. Sıbıncak halas mı? Beli hem derbası. Ser taxta bi teknika germ kirni. Em jerd ben dağ kirin. Yine az daha şavut, yine az daha dikim ve haviyet şolum. Vakık duena jit wadin van ve neymek gişe van bir dağ kirni hati çekirin. Yek jey boyak detiney. Gişe dağ kirni hati çekir. Yani bu khoy az habiki diroka ve şartı tkazım ve derxim holi, derxim peşa insana. Kurdavar olarak az neziki onera xodibim. از وینه کرده بگرانی چه دکم یعنی توایجی وینه کرده یعنی انسانی به که تجمر پورترام چه بکه از نبیم نه لبن الجمع دال قاندن یعنی دال قاندن چیه دال قاندنا و گل دیواری خوخم انسانی که مجیم بربود نچوب از وانال دکود اندره کارگاه خال دانال قینم ویا yani te antipatiyam karşı te şahsa jitneyi nek yani nek kese beşim asilla sureti frankas şenakim na az ne mi? Evvel ne prahlaki jişka yani. Yalnız gezder xember çava ev insane gezwi layıkı ber çave xwe o kargah xwe nebinim ez yal vir danalıkıyım. Çünkü ev peş milleti. Ya jî insanın be ya sureti futbolcu kişmir çebike sureti futbolcu kil vir danalıkıyım. Ya jî siyasetçi ki kefam jernez danalıkıyım. او ياس كرم سورتي تشبكم بدي اوصل لدرك دالقيني او يك الكرغا خد انا القينم ابياجي اخلاقيه دي سافيا بلكي اكتا سوال نكرب ازفيجي بيجم سورة هنا ازوان نفروش جبوش ازوان نفروشم ياز ميناك كبدم ورز قاضي محمد بفروشي اني كرم بفروشم يعني وياد دخوينا مد الشيليك مفقاري تنيه او بدلي بدي او هر اعدام ببي واجي بفروش اني كرم سيد رزا بفروش يا بنا قرالي من النعمة ها جبرق سريخ البروان التوين بله نهاجي ام درباسي beş ekidin bun emi çerçeveyi resmikume dağkır emi çekin emli ve emi çibikin انا فانا لغور في رسمي نفجي مهشتيه eri لغور فربوناوي ولغور دريج بوناوي اجا ميفان تختانا جيبكن eri امي ومهدوف تتقال بكن eri امي بهفتوف تتقال بكن وانا حاضر ببن جبوك من سيرفي سورتي خليج Musa hem çekin kabza min fiya كرم كيم tüser makine çetki اري الماكينه جيتكم تمام. وراجي اس شيدكم يعني her ازناق tiste xutu bu xoç çetki ne از olsa هر تشتي خب خو شيدكم تختكي بتشوك جاز بخو جيدكم قشي keki selimet xwazim tiştekî pirsim na ev ji kurtê ev وانا از درم دكرم وانا خراطه
لگور فرابونا وان و قالن بونا وان عزدم وان وانا ایجا استالیه به زنبره به دستا به مکینه ایجا از وان راز دکم پاقش دکم از وان به قوزی وان دکینم هف از وان بزماره بچوچک دکم او جی از یانا پیش از ایجا ویا هنکا جی از کس کلی دخم هنکا جی از لگور کیف آخونا سا؟ لگور کیف آخونا لگور از صورتی لیخم چه خوازه در خورتی از ویل سروید فکر Ev میشه darcı darı spindare? نه اوه چامن اف Çame. چام اف Beli. Tamam em çekin usta. Temaşavanı camund benim. Na eve bin çarşıve. Tuşkora olsa bir şekilde tinin انا olsa. از بو شکلاتی نمیشه از خود چیدک Beli. Tamam usta em çekin. ایجا انا ویا امج نوی ویا جرد بین گونیا ماکینسی Gönye. انا Nasıl? گونیا یعنی و گونیا جسری دبر نو درجه ای ویا یعنی ویا نو درجه ای Te piviye pivan kiri. از Pivana رسراست هیش خو. ری Dengeki ne hoş derdi. Serin rol deşi. تماشوان جی برا ایجا وانا و بین لفدو کفن وان Na توتقال ev بکن kuncike wan hene. Temaşavan neca ev kuncik او koçik کنجی که وان لازم Be heva بفدور tevgirtin. ته بینگرتن ایجا بسیار که ویا جی آبری ایجا بنا از لید نرم اف پاشات تخت Beli he. Paşavi biçepişt. و پاشای Ev ciki hülliye ciki ji ev kevsa. اری وانا از پر لسروت سکنم جبوک وانا چی ببین او تشمشته کله که تالی از وان به زنپره از وان پاکش دکم انا با ویا وانی بفی Beli. بنا از جه پاکش دخم عرضی جه پاکش Şu te zımpara ki zımpara. از زنپره بکن Et kar zımpara ki. مثل دقاق ها او هی Az zımpara benim de bername xuda gelek icra kere bu temaşavan neca. Ez zımpara hevdu baş nastıkın. Hem de sanayi de hem de inşaatda hem gelek icra kiriye. من ایجا وای Ama ویا bızmarladın neyse? نا بزمار نا از تتقال بکم He بری tutka. او تتقال على سروي عجد بي ایجا بنا افجي كي وك مگو ویا الچیا منه از ویا دخم قوزی وانی گرک گش بگی افدو جبد ريجي گرک Lugor بگی vi tu tutkalt ki neyse? وجبد ريجي گرک بگی Beli. اجازه انا بر تتقال بكم از فرجي تتقال بكم عيني القروي القروي زي تتقال بكم جبوك فانا السر صورة بحفتو نزيفر يعني صورة نزيفر He süret rast bisekne. السر صورة الراس بسكن Beli. ابي اجي شي قرق جبر وحيافر وجبر Teknoloji teknikeki hassas şey yani. ايوه تكنيك حساس أري. اجا كابي تتقال بكن Kaz bakır mısın şekil? انا Orijinal ki neyse? لا عندك جبوك ناخذ تتقال Em hemmi aliye üçetkin. Jibuk beheva bezel kandın. بحفتو تيت تشيكرين هر شرالي وشدبن از بيا الفرد خم بيانا هيلم بيج ده روبي مصدقا كي اشباب اري بري جرين دفرد اعافي He. انا فيا عم دس نمات دني فيا عم نكار دس بدني Çen çıkası sekne? فيا جنجخ سبيا زي ايجاد بسمار He evliya hayası be yusam mine. يعني اف تتقلاوي لازم عشب في السروي ايجاد تماشفان فيلي بنارن Tamam. Ev nalur hişk be. يعني وي عشب Kasi rojeke sekne pisi rojeke hesbe. Dibe bir şekli neyse? يعني دبوي شكلها Tamam şeval nece. Bir şekli zgre. Bir şekli em bızmart kınç bu kavitir be يعني neyse? جفيدرا جبوك يفدو برند اف قوزيا بزماري اف قوزي بزماري جبرد بزماري Eri. ايجاد وقتاك فيا هاد فيا عصتي Eri. از ورنيك كلي دخب ورنيك Eri كيا صور يا sağlam كسك Türkiye. نا كان بيقول لك يا كسك يا صور يا زر ايجاد تالي بو في تشرشواق من الصورات خصي وفيا والفركفه Bir şekli temaşavan. بنا فيا Bir والفركفه temaşavan benim. الراس من بتشخص انسان جيتين بكيفان برخشتي نقل كده دوا وهن كيواب برحبكي وكمن فيجن جي تشانتو نري فهم ذكرن صورة مرن حقي مدانمه وكدني دي روجراتان افين دي وبجراني جي كده توايا روجراتي دو تبد تركي جي داخل والماكوزره دي في واري دي كسكي حقي تشاندي وهنري بدتني
Ez ber vê yekê nekek ez xemgînim, ez bi dilxwazî vî îşî dikim û mejiyê min vala dibe, mejiyê min pêş didere, ez xwazim kes vê çand li ser çand û hunera xwe pêşiya însana vekim. Yani te dibêjim ma ev kî ye, dibêjim Rustemê Zalê, dibê Rustemê Zal kî ye? Rustemê Zal dîroka Kurdayê ye. Ez wê bi wê jî ez xwe pê mesûl dibînim. Ha bercewendiyê xwe yanî debara xwe çawa dikim. Tiş miştê biçûk wek em dibêjin magnetên suretê biçû çikin. Portratên cem çê dikim. Yani xelkînin suretê xwe çîkin, ez portrê wan çê dikim. Yani te vê debarî nale bilê hema wek dibêje ew jî hema mesrefat dikana min û elektrîka min û kiriya min derdixe. Ew jî pêv çikiyê tune yani ya. El ser vê debara xwe nikarim bikim. Belê piştî ku me resima xwe kopya kir û me li ser textê ew resim derket, vê carê jî bi Kekê Selîm re me wana dağ kir. Lê carna ji beriya dağkirinê Kekê Selîm wana bi xaxizê xîz dike, bi destê xwe xîz dike li ser xaxizê. Piştî wî jî min jî bi xwe jî me dağ kir. Heya ji destê min hat. Yani min tiştekî wek dar çêkir bi rastî ji ber ku tecrübeya min tune bû. Piştî ku me wî beşê jî qedand vê carê em derbasî çarçoveyê bûn. Ji ber ku çarçove jî em çê bikir ji bo resmê xwe li gorî pîvanekê ye. Kekê Selîm li gor pîvanê çê dike, me pevra çêkir. Bi rastî piştî ku me wîya jî çêkir, ew çarçova me derket holê. Ez karim bêjim karekî zor e, karekî zehmet e, me jî dest bi hev re dişuxile, ji ber wî jî tecrübeyekî jî hewce ye. Me ji heyat hej destê me hatiye ketin navê, lê wek karên din ez îro neketim navî karê ku me pevdûra kir, karê dağkirinê. Veya li vir ket ev sureta gihaşt vê asta ev sureta xelasbûna wî ev. Yani dema xilas be wisa bikeve lê herî dayî mirov dikare viya nîşan bide. Ew xelasya Ev ya xilas biye temaşevanê ja. Lê ya me wê ja du roj bidome, ev ya xilas biye. A xelas bû. Yani dema dağkirin û çarşeve xilas be tevî halê mirov dikare wisa bêje bi rastî temaşevanê ja karekî gelekî cuda bû, xweş bû. Em spas dikin ji bo te. Bi rastî em hatin dawiya bername xwe, heya bernameyek din dema xweş be, me îro bi hevdûra vî karê kir, li bajarek din, li warek din me bi hevdûra karekî din bikin.